Otavalo informa. 5 de noviembre Punllamanda Otavalo Kitipi ñami kallarishkanchi antawakuna shayanahukta pagashpa kachun. Kay ruraykunatami llankashka kallarishkanchi yangata ama maypipash antawakuna shayarishka kachun. Kay antawakuna shayashkakunamandami 25 centavos tapaganakan 15 chunga nikimanda. Shinallatak kay ruraykunami lunes Punllamanda sábado Punllakaman kagrin. Pusak pacha tutamanda sukta chishi pachakaman. Shinallatak domingo Punllamanda kay ruraykunataka mana tiagrinchu. Kay pangakunatami locales comerciales nishkakunapi raninata ushapangichi. Ishkay tulpushka pangakuna hatungapakan. Ankas pangakuna ashallata shayarinamanda. Waylla pangakuna parana kangapa. Kallarinamanda riksichishka kan kay llankaykunata tanalajuykunawan, yachachi wasipi yachajuykunawan, shina rurashpallami kallarishkanchik parqueo tarifadota cobrangapa. Alcaldía Otavalo. Cumplimos. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral, Código 11, CNE 2012.